ассалому алайкум, бародари азиз. алайкум салом, хуш омадем ба барномаи садои мардум. Хуш бошед, хуш бошед. Ман аз шаҳри Чукот дар тамос ҳастам. Номам Аликасим. Бародари азизам, ҳамин ҷо як шахс хеле ҳам саволҳои ба гуфти худ пурмазмун, пурмуҳтаво дод. Ман ба ҳамон кас як байти бузурги хаёмро меорам ки чунин мегӯяд: онон ба кори ақл дар мепӯшанд, беҳуда буд ки гови нар меҷӯшанд. ба ҳамин хотир бародарони азизам, як тасаввур кунед ки имрӯз мегӯед ки гурӯҳи 24 шуду корхона накард. Ман ҳамин гуфтаҳои шуморо анализир карда нигоҳ гӯш кардам. ҷавоб ба ҳамон шумо, ба ҳамон шахсе ки 4 минуту 51 секунд гап зад. худ мегӯӣ ки раҳмонов интур кард, унтур кард, биноҳо сохт, ин сохт, вай сохт. бале сохт, ин дар назар аст, ҳеҷ кас иро инкор намекунад. қаҳрамон шуд, ин шуд, вай шуд, миллата аз Афғонистон баргардон, бале баргардон, инам дар назар аст. Як саволи оддӣ барои шумо: чаро духтарчае ки дар Подмоскови, духтараки хурд, тифли бегуноҳ таҷовуз шуд, садо набардоштед, занг назадед ба судҳои рус, занг назадед ба адвокатураҳо, занг назадед ба психбалисаҳо, нагуфтед ки чаро ӯро суд намекунед, чаро ин, чаро он. имрӯз тоҷик ба сари тоҷик дод зада гаштӣ. бародари азизам, оне ки аз Раҳмонов пуштибонӣ мекунӣ, чаро модарат дар муҳоҷират асту, ту дар хона, ё ки наъбарот? охир ободии ватан он замон метавонӣ гуфт ки ту дар хона шишта ҳастию, дар назди дастархон аст ё дар назди мизи дарстайёркунии кӯдаконат, ба кӯдаконат мефаҳмонӣ ҳодисаҳои гузаштара, ки ана ин хел буд, шукронаи ҷаноб ки ин гуна замона овард ки мо ба муҳоҷират неё дар дохил ҳастем. он замон метавонӣ, бародари азизам, барои забонатро мисли анамун бинии фил аст ку дароза намехел ҷунбонда ҷунбонда гап задӣ, мегӯ чаро гурӯҳи 24 корхона неё ташкилот асту корхона накард. бале бародари азиз, Абдул Саидов беҳтарин шахс, зодаи ноҳияи Нурободи минтақаи Рашт аст. чӣ қадар корхонаҳо фабрикаҳо сохта буд, куҷо шуданд? Умаралӣ, Шодравон чӣ қадар марказҳои фурӯши сӯҷворӣ дошт, ки гирифт онҳоро? албатта наздикони Раҳмон гирифтанд. ва пас бародари азизам, ба тамоми ҳамсафони оғои Раҳмонов, ба шумо як savol мегӯям: шумо чӣ мақсад доред ба ин гуфтору рафторе ки оғои Раҳмонов додад? Шумо инро пешгирӣ доред, чӣ мақсад доред? ду тақсим кардед тоҷикона. агар Раҳмонов шахси оқил, доно, ҷасур, ободкор, ватандӯст мешид, имрӯз ҳаргоҳ гурӯҳи 24 ватандор, ватандӯст ва ман бар ин шахсон ки вақти азизи хеша гузоштааст, вақти истироҳата суҳбат дорад, ин гуна одамҳо набуданд. шармаш меомад ҳамон касе ки бирояду суҳбат кунаду худро дар бало монаду суҳбат кунад, фаҳмонад ки ана ин хел, ана ин хела, ин гуна набуд. агар гӯш карда истода бошӣ, бародари азизам, ҳамон шахсе ки даъво кард ки Раҳмонов хуб буд, ин буд, вай буд. бале Раҳмонов давлати тиёр ба даст омад, 4-5 грезае ки аз Афғонистон овард, аҳсаноташо гирифт, халқ барояш беҳтарин унвони халқиро дод, қаҳрамони миллат. бо он шахсои овардаашро, он шахсоне ки як худаш наоварда буд, Мирзо Зиёевро дар тавли дарак кушт, дигару дигараша як умра зиндонӣ кард. шахс он замон қаҳрамон мешавад, он замон ободкор мешавад ки аъзои оилааш дар ягон қудрати давлатӣ кор намекунад. духтараш сенат, писараш раиси шаҳр, писараш духтараш муовини гумрук, духтараш муовини МИД, вазорати корҳои хориҷӣ. пас ин аст қаҳрамонӣ. чаро мана бародар азизам, ин қадар забонат дароз аст, чаро ту дар ҳокимияти маҳаллӣ дар ягон маҳалла кор намекунӣ? чаро на дар шаҳр ҳастӣ, чаро на дар роҳи оҳан ҳастӣ, чаро на полис ҳастӣ, чаро ин ҳастӣ? чаро? чунки худат ин ҷо дашно медиҳӣ ба ин гурӯҳи 24, ба ин вай
چاپلوسی میکنی که در آنجا سفید باشه. تو مثال همون شمع هستی که به هیچ کس در کار نیستی و عیان میکنی خدا رو که یک کس آتش گیراند است روشنی رسد. به هیچ کس در کار نیست برادر عزیزم. بله حق به حقدار همان وقت میرسد که آقای رحمانوف نباشد. تو اون زمانی که رحمانوف هست در تاجیکستان گروهی بسیار نه 25 می شود انشالله. من راستی گپ اعضای یگان گروه نیستم، لیکن اگر یک گروه ضد رحمان شود من اعضای اون هستم. سلامت باشید. تشکر برادر. زنده باشید. سلامت باشید. در امان خدا باشید. به همه چاپلوسان یک بار دیگر گفتنی هستم اگر امکان باشد بفرمایید همون گفتن کم کنید. بیت مولوی است که گر شناور نیستی پا بر لب دریامنه در میانش غرق شدی از کنار اندیشه کن. آج ما در کنار بحر هستید، بحر رحمان و بیقرار است. در کنار یعنی بحر فریب و نیرنگ رحمان هستید، اندیشه کنید حالا با بینشان نرفتید. میدانید من یک زمان سر امنیت ملی بودم، اون حادثه های اونا کردن، اونهای کارهای کردن که از همون زمان من گوش کشیدم. شهروندی مرا در تاجیکستان رشد کردن، مرا در تاجیکستان شهروندی رشد کردن که او برآمد رفت شهروندیش بیکار کرده شد. طول 8 سال یگام اودملینی نداد به مقامات تاجیکی در خارج بوده. بله رحمتی کلان میگم به همه‌تون و به گروه بسیار برادران عزیز خسته نباشید. انشالله که این گروه های پراکنده که هستیم یک جا میشیم. سلامت باشین بابا انشالله. تشکر. یک دقیقه برادر تمام مخالفین که از نقطه نظر رحمانوف مخالفین حساب میکنن گفتنی هستند. انشالله که ما انا همون شخصانی هستیم که در شاهنامه ذکر شده است. انا همون شخصانی هستیم که تیغ زند اما از بنی ما نمیگذرد. انشالله که موفقیت از ماست. باقی همه سربلند خانه آباد باشید. سلامت باشید. تشکر. زنده باشین. خدا نگهبان. این متخصص این کادر مرحمت کنید جورا خولی که این جوانو بروان آخی مردی که آخی مردکی نیست یعنی جوان برو آشکار گپ زد. مرحمت مثل یعنی برو آشکار با چهره خودت گپ زد. ای چی میترسی؟ آوازم گوید بشیرا میگن صداش بلنده مثل همو دعوت کی میگه جا ده یک سوالای میاد که من اصلا سیمی سوالا نمیدونم در معلمم. تو میگه کی فابریکا میسازی؟ دیوانه ای چی تو فابریکا میسازی؟ من با کلا گرفتم ترا. من زدم آخی نه عجیبه ده